لسوریه جبو آوکرنا دورک اولاد ترکیه و امریکا نهاد نوارک بریه کردنم. سرکوماری ترکیه اردوغان دیار دکه پیوست دورک اولاد بن کنترل وان دا بی آوکرن و کدن او چه پلانین دن قبول ناکن. برانبری ویک وکیل وزارت بروانی امریکای پاتریک سانهان 13 سبات گوتو بو دی به پیشنگی هزین هفپیمان هزک چاودری بی آوکرن. هر وها لگوری جدرکن وزارت بروانی امریکایی ترکیه او هزین سوریه دموکراتیک حسده دنوا آوکرنا دورک اولاد جهناگرن. پشتیوان داخویانین امریکای ترکیه دی بکار بد بن کنترل خود دورک اولا اوا بکه او مجار جالی پسپوران و تینی قاش کرن. ببوچونا پسپوری پیوندی ناو دولتی پروفسور دکتر حسین باجی هیزا ترکیه هیا کو به تناصر خود دورک اولا اوا بکه لی لگوری شرطین حریم او یک نپیکانم. Yani Türkiye ABD'ye rağmen veyahut da Rusya'ya rağmen Türkiye tevi hebûna Amerika, Rusya, Suriye û Îranê ya li herêmê nikare bi tena serê xwe bi çeliqadeke 45 kilometreyî devereke ewle ava bike. Min ji rojhilatê Feratê naşibe Efrînê. Li Efrînê Amerîka tune bû û Tirkiye bi piştevaniya Rusyayê ew dever bi dest xist û niha kontrol dike. Lê min bi cû deverên din hêzine peyman hene. Amerîka heye. Gelo Tirkiye dê bi tena serê xwe bikar be beramberî van hêzan bisekine. Na, duwarê siyasî û leşkerî de ne mimkûn e Tirkiye devereke ewle ava bike. ترکیه پشتی بریارا وکشن امریکایی ج سوریه لگل دورک اوله هر آمادهکارین اپراسیون بوسر ممیج روجهلات فراتی دکن. لیبلی هری داوی امریکایی بریار داکو د دسپیک د 400 گوری رفشی دبکو زیادتر لشکر وان لسوریه بمینم. درباره وی که د پاسپورت بیژن جبر بریار امریکایی داوی او جبر چند صدم هندن اگر هیک و ترکیه اپراسیون بوسر وان دوران بطالجی بکن. Münbiç bildiğiniz üzere koalisyon güçlerinin Türkiye dixwaze li Minbîc û li Rojhilatê Feratê operasyonan pêk bîne. Lê belê di serî de li Minbîc û li derdora wê hêzên Rûsya û hêzên hevpeyman hene li gel van 400 leşkerên Amerîkayê jî li wê dewerê dê bimînin. Her wiha bi navbênkariya Rûsyayê nêzîkbûna YPG bi rejîma Şamî re heye. Ji ber van sedeman di nava meha Edarê de Tirkiye operasyonên xwe nake. Egerek zêde ku operasyonan betal bike. جبونی قاشکرنا مجرم وکشن هزین امریکیا لسوریه و آوکرنا دورک اوله جواشنگتون نشانده که لشکری 28 سبات سردان ترکیه دکن و دی برادرین ترکیه را هفدیتنان پیک بینن. تی چاوری کرن کو پشتی وان هفدیتنان نقشاریه که بر بچاو جبوان مجران بیزالال کرن. ورال erişmiş. Kurdistan 24 Ankara.